Amahoro y'Imana nshuti bakunze mwamaze gukanda kuri subscribe na makuru menshi yanditswe mutangazamakuru ariko menyemere imite nihutsa ngiye muri iyi nkuru ivuga ko FARDC yagize gutya yita General Gakwerere wa FDLR umukozi w'u Rwanda nyuma yuko kuri uyu wa gatandatu tariki ya mbere Werurwe 2025 umutwe wa M23 ushyikirije u Rwanda abarwanyi ba FDLR wafatiye ku rugamba barimo General Ezekiel Gakwerere ukurikiranyweho ibyaha bya genocide ndetse no kubona ukuri ku byakunze kuvugwa na leta ya Kigali ku bufatanye bwa FARDC ndetse na FDLR gukomeje kujya ahagaragara igisirikare cya Kongo akizegeza gutya kirihanukira cyemeza ko uyu nguyu ari umukozi w'u Rwanda tayari already confirmed. Mwitangazo rigenewe abanyamakuru FARDC yashyize ahagaragara yise abayobozi b'u Rwanda abahanga mu kubeshya. Abategetsi b'u Rwanda kandi bazobereye mu buhanga bwo kubeshya ndetse no gukoresha manipulation bafashe abakozi ba FDLR abafungiye muri gereza nkuru ya Gitarama yo mu Rwanda maze babambika imyenda mishya ya gisirikare ya FARDC yakuwe muri depo kugira ngo bagaragare nk'abarwanyi ba FDLR bafatiwe igoma. Iryo ni itangazo rya FARDC. Muri iri tangazo kandi ryashyizwe mu kono n'umuvugizi wa FARDC yitwa General Sylvain Ekenge havugwamo ko ibyo byakozwe hagamijwe gusebya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo nka SAMIDRC ndetse ngo u Rwanda rubone uko rusobanura impamvu yo gutera Kongo. Ikindi kandi amakuru yizewe dufite nuko ubwo Colonel Gakwerere nyine ramaze igihe akorera service ngo za Paul Kagame uyu niwe wamutumye kwica ibihumbi by'abanyekongo. Hanyuma guverinoma y'u Rwanda yakunze gushinja abayobozi batandukanye nyine ba RDC gushyigikira FDLR ndetse kandi bakabihakana ariko kwigeze kuri Tshisekedi ubu bufatanye abushyira ku rundi rwego nyuma yo kwizizwa ko azamufasha guhagarika umutwe wa M23 nawe akabizeza kubafasha gutaha mu Rwanda ku mbaraga. Hanyuma uyu General Gakwerere rero igisirikare cya Kongo cyahindukiye kimwita umukozi w'u Rwanda yarumwe ngo mu bantu bashakishwa cyane n'ubutabera ndetse kubera uruhare yagize muri genocide yakorewe abatutsi nko kuba ashinjwa kuba ari umwe mu beshe umwamikazi Rosalia Gicanda. Hanyuma rero nuko byifashe gusa mwibuka ko ejo ku munsi w'ejo nibwo nyine M23 yagize gutya ishyikiriza aba FDLR guverinoma y'u Rwanda ku munsi w'ejo no video yaracicikanye ku bitangazamakuru bitandukanye haba ibitangazamakuru byandikira mu Rwanda ibitangazamakuru mpuzamahanga. Iyo nkuru nta muntu utara ayibonye. Munyemerere mve kuri inkuru rero mitenge ku yindi nkuru nabonye nayo yavugishije abantu benshi ivuga ko Tshisekedi yahaye imbabazi abanyapolitiki babiri bari bafunzwe. Ubwo urumva aho ngaho ndacyari mu karere k'Ibiyaga Bigari. Kuri uyu wa gatandatu kandi tariki ya mbere y'ukwezi kwa Werurwe 2025 nijoro umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi yitwa Seti Kikuni perezida w'ishyaka Piste pour l'émergence du Congo n'umwe mu bantu batatu bahawe imbabazi na perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa RDC. Uyu wari ufunzwe kandi yafunzwe muri Kanama umwaka 2024 akatirwa igifungo cy'umwaka umwe ndetse kandi ari mu bantu ba mbere bahawe uburenganzira bwo kwishyira kizana mu mbabazi za perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hanyuma witwa Mike Mukebayi nawe utavuga rumwe n'umutegetsi nawe yarekuwe kimwe n'uwitwa Influencer Denise ndetse bose bahawe imbabazi. Ku wa mbere rero tariki ya 2 Nzeri 2024 wahoze ari umukandida ku mwanya wa perezida mu mwaka 2018 yego. Hanyuma rero kintu natangubwira ko nuko uyu Mike nyine Mukebayi nawe utavuga rumwe n'umutegetsi nawe yarekuwe kimwe na Influencer Denise ubyo nemaze ko bakubwira. Hanyuma ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa Nzeri 2024 wahoze ari umukandida ku mwanya wa perezida muri 2018 yitwa Seti Kikuni yarafashwe kandi hafungwa binyuranyije n'amategeko n'abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ANL. Hanyuma kandi ni mu gihe kandi Mike Mukebayi icyo gihe wari umudepite ku rwego rw'intara Kinshasa yari yatawe muri yombi amezi make imbere. Hanyuma rero munyemere mitanambuka imipaka gato y'mitenge muri China mu gihugu cy'Ubushinwa babereka abasirikare bakuru basaga 10 bamaze guhirikwa kubera bamaze nyine guhagarikwa kubera ruswa. Abayobozi batari bake kandi mu nzego za gisirikare cyangwa zifite aho zihuriye n'igisirikare mu Bushinwa bamaze kugenda mu nkubiri yo kurwanya ruswa ikomeje muri uru rwego.
Kuri ubu kandi biravugwa ko abasirikare bakuru bagera kuri 12 batazaboneka mu ikoraniro rihuza abategetsi bakuru mu nzego za politiki ndetse n'iza gisirikare riteganyijwe mu cyumweru itaha. Ni mu gihe kandi mbere y'iri koraniro biteganyijwe ku itariki 4 Werurwe kuva kuri uwo munsi nyine ku itariki 4 2025 ubutegetsi bwatangaje ko uwitwa Tani Long wahoze ukuriye kompanyi ya leta ya Aviation Industry Corporation of China ikora indege ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare nawe yiyongeye ku rutonde rw'abakurikiranyweho icyaha cya ruswa. Akanama kandi gashinzwe imyitwarire ndetse no kurwanya ruswa katangaje ko uyu mugabo yaba yarakiriye ruswa itubutse cyangwa se y'amafaranga amenshi. Abasesenguzi kandi bavuga ko uku guhiga bukware abavugwaho kwakira ruswa ari uburyo Perezida Xi Jinping yaba arimo gukoresha kugira ngo yiheshe igitinyiro ndetse no kuyobokwa mu bagize inzego nkuru za gisirikare n'iz'ubutegetsi kurusha igikorwa nyirizina cyo kurwanya ruswa. Hari amakuru kandi menshi cyane akomeje kwandikwa mu bitangazamakuru avuga ko Minisitiri w'Ingabo w'Ubushinwa Dong Jun, umusirikare w'ingabo zirwanira mu mazi, ashobora kuba ari gukorwa iperereza nubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yari yarahakanye mbere yuko byagenze mu mpera z'umwaka ushize. Ndetse kandi abasenguzi bavuga ko bazakurikiranira hafi kugira ngo barebe niba Dong yitabira inama ebyiri nyine mu cyumweru gitaha. Ni mu gihe kandi umuyobozi w'Ubushinwa kandi yirukanye General Li Yuchao, umuyobozi w'umutwe wa Rocket Force wa PLA ushinzwe gahunda za rocket ndetse na misile mu gihugu ndetse n'umwungirije bose. Abo bakurikiranyweho kandi uko ari birukanwe mu nkubiri nyine ya kabiri y'ibikorwa bya discipline, harimo abagenerali 4 ndetse abariyetona generali 8, liyetona generali 8 ndetse n'abameja general bagera kuri 2. Abo ngabo igihugu cy'Ubushinwa cyamaze kuba cyabasezerera mu mirimo yabo. Urumva ngaho ni amakuru akomeje kuvuga mu bindi bihugu bitandukanye ibyo hirya no hino ku isi. Nanone kandi indi nkuru ntabura guhita nkubwira ni y'umugabo witwa Mugisha Moise yahanwe muri Tour du Rwanda. Murabizi mu gihugu cy'u Rwanda muri minsi tumaze iminsi turi kwinjoyinga Tour du Rwanda, aho yagiye nyine ica mu bice bitandukanye, yagiye za Rusizi yerekeza Huye, Huye yerekeza Kigali, nyine yaciye ahantu henshi ndetse kandi yanahaye ibyishimo abatura Rwanda muri rusange ndetse n'abantu benshi bagenda bagiye bayikurikiranira ku mbuga nkoranyambaga kuri za YouTube ndetse n'ahandi hatandukanye. Utuvugana rero inkuru namaze kubona nuko witwa Mugisha Moise yahanwe muri Tour du Rwanda. Iyo nkuru nayo rekanye bahaye umukinnyi w'umunyarwanda Mugisha Moise yahanwe n'ubuyobozi bwa Tour du Rwanda nyuma yo kunyura atemewe mu gace ka 6 Nyanza Kigali cyangwa se Canal Olympique. Hanyuma kandi nkuko byatangajwe n'abategura irushanwa, Mugisha yaciwe amande y'amafaranga angana n'ibihumbi 315 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse kandi akanakorwaho amasegonda 20 mu bihe yakoresheje muri iri siganwa. Uretse ibyo bihano kandi Mugisha Moise yanakuweho amanota 15 ku rutonde nyine rw'abazamutsi, amanota 12 yo gutambika ndetse n'amanota 15 ku rutonde mpuzamahanga rwa UCI. Iyi cyemezo kandi cyafashwe kigamije gukomeza kwimakaza amahame y'icyubahiro n'ukuri ku mukino wo gusiganwa ku magare mu gihe Tour du Rwanda 2025 ikomeje kwitabirwa n'ama ekipe nyine akomeye yo ku rwego mpuzamahanga. Murabizi uyu munsi nyine hasigaye haritabiriye abantu benshi batandukanye hirya no hino ku isi, benshi. Hanyuma rero indi nkuru nahita nsorezaho ikindi nahita nsorezaho nuko umwarimu yateye inda abanyeshuri 4 yigishaga aho ngaho. Ni cyumvikana ko ntago ari mu gihugu cy'u Rwanda, aho ngaho nambutse u Rwanda. Kaminuza ya Nigeria kandi Nshuka cyasi UWN yahagaritse by'agateganyo umwarimu wayo Chigonziye Odam ndetse na nyuma y'uko iperereza rigaragaje ko yateye inda abanyeshuri 4 mu gihe cy'imyaka 4. Ibirego kandi byatangiye kumenyekana mu mwaka w'amashuri 2019-2020 aho bivuga ko uyu mwarimu yakoresheje ububasha nk'amwarimu agasaba abanyeshuri imibonano mpuzabitsina. Nyuma kandi yifatwa rye na polisi, ubuyobozi bwa kaminuza bwafashe icyemezo cyo kumuhagarika mu kazi kugeza igihe iperereza rizasorezwa, ariko kandi agakomeza guhabwa 1/2 cy'umushahara we. Mu itangazo kandi ryashyizwe ahagaragara na UNN cyangwa se UWN ryatangaje ko hashyizweho akanama k'iperereza kandi ko uyu mwarimu Odom azahanwa bikomeye mu gihe azaba hamwe n'ibi ibyaha.
yasabye abanyeshuri kandi bafite ibindi birego kubigaragaza kugira ngo hakorwe iperereza ryimbitse kuri uyu mwarimu. Aho ngaho murumva ko ari mu gihugu cya Nigeria. Hanyuma ku bigendanye indi nkuru wenda natansorezaho nuko Zimbabwe inama y'aminisitiri ya EAC ndetse na SADC yasubitswe. Iyo ngiyo nari babwiye ku munsi w'ejo. Ahubwo ikindi natangubwira nuko ni ku kigendanye na Kabarebe ejo bundi nawe yahuye n'intumwa idasanzwe y'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi mu biyaga bigari. Hanyuma rero izo nkuru ndaza kuzirambura zindi, izo ngizo nsorejeho muze kuba hafi, ndaza kuzirambura mu nkuru ndaza kurikiraho. Gusa dusoza twakayanganisha abantu bakomeje kugirwaho ingaruka n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Dukomeje kubihanganisha ndetse kandi tunabwira ko n'ubundi hari kurwa ibishoboka byose kugira ngo intambara ikomeze kuba yarangira. Hari kuba bajya mu biganiro, hari kuba bakoresha uburyo bwose bushoboka bwa diplomasi. Ibyo byose bikomeje gutekerezwaho. Ndabashimiye, bakomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.